Бүгүнгү биһи уруокпут улуу кыйы хэттуон 5 сылыгар ананар. Уруокпут темата сака чылуу олаттара ағыдойду көмүскелигер. Тынчы 901-5 сылларга ағыдойдуну көмүскүр улуу сериге биһиги сакабыз сириттен 6-15 тыгынчаттан тақса киһи кыттыыныл бута. Хомойо киһин отуттан таққа тыгынчы киһи сери толаанугар сырдык тыннарын толу булбуттара. Сака хериттен сүбе бес киһи Себеске Союз гүрөйүн үрдүгатын ылары хетиспите. Себеске Союз үрдүнен опсая 12 тыгынча кәреңе киһи Себеске Союз гүрөйө болбуттара. Бу биһи сүбе бес гүрөй бутун аттатылыр боллакка кенилер үксүлере арасы муктар этилер олгунан баран үксүлере бу алдан эңерге быстак үлели келбит жонлор болаллар эте. Ол ихин боллагына мен бүгүнгү урокка чолаан сака жонун сака гүрөйдерин аттатылыппын магарабын. Федор Кузьмич Попов сакаларттан бастыгы Советский Союз гүрөйө. 1904 сыллаакка Днепр өрүхү торааһыңа кини хулчула корсун быһыны оңорбута. Ол курдук кини Днепр өрүхү соотогун туараан. Өстөк бөгөргөтүн үтүгер таксан, элбек пашиһи кырган, бүлүмөтөрүн былжаан, утары бота хан кини бейте чааха өрүхү туруруар суоласпыта. Федор Кузьмич 4 сыллаакка ыраканлык бааран гүрөйдү өлбүтэ, сери кемигер кинека Советский Союз гүрөйүн үрдүгата иңерилибите. Федор Кузьмич Попов бейте мэ хаңалас батырттан төрүттэ, бастакы гүрөйгө дойдута, сака норота Федор Кузьмич Попов ген танка карчы төлянын оторбуттара. Ол Федор Попов танка Берлинге тие серилеспите. Владимир Денисович Лонгинап кини усалдан танда нехелегеттен төрүттэ, онны төрөбүтэ, онтон сериге барбыта. Владимир Денисович бейте омугунан нучча агабыт ола, жонлары бары тандага алабыттара, ого сааха бары тандага ашыпта. Кини 1904-2 сыллаакка сериге баран, 4 сыллаакка Днепр өрүхү торааһыңа корсун быһыны оңорон, бу кыргыһыга кини агохон тантакка фашисттары эпиһердери халлааттары өлөрбүтэ. Бу корсун быһытыгар кинига Советский Союз гөрөйүн үрдүгата иңерилибите. Николай Николаевич Часовской кини төрөккө военный киһете. Серий кемигер майор званиялах батальону командалабыта. Одер өрүхү торааһыңа, оны Берлини ылааһыңа батальон кырыкта кыргыга түбэһэн өстөк 4-3 танкатын суһарбыта, онна сүстен такка эпиһердерин саллааттарын соңорбуттара. Бу кырыкта кыргыгы түмүгүнен Николай Николаевич Часовскойга Советский Союз геройын үрдүгатын иңербиттере. Федор Матвеевич Оклоккап Томполугун керес халдайеттан төрүттэ. Ага дулу серитигер кини чулу снайпер быгытынан атырбыта. Кини 3 счетугар 9 немес эпиһердере онна халлааттар киреллер. Бу улуккан көрдөрүү болар холубура сорок снайпердер сүз кихини немехеле докторына геройгу түһеллер. Онтон бии кийбит 9 снайпер немехелерен баран сери кемгер герой болбатага. 1965 сыллаакка турурсуунан Советский Союз герой болбута. Федор Матвеевич манатаханан улуу кыйы парадыгар кыттыбыта. Бу парад 1905 сыллаакка 5 сүбөтөт күнүгөр болбута. 1990 сыллаакка 3 бүлүү олаттара Советский Союз геройу болбуттара. Олоттон бизнестеринен Кондаков Николай Алексеевич бола. Кини сериге старший лейтенант званиялах кыттыбыта. Ол курдук Украина, Белоруссия сирдеринен серилеспите. Кастыдаганы геройгу түһэлжибыта гынан баран араз биричененен кыян аспатага. Кини звода элбак кыргыһыга кыттан, кини командир быһытынан бу корсун быһылары оңорбутун ихин кинека Советский Союз
кинини Советский Союз гөрөйгө түһэрбиттере олгунан баран сери кенниттен 1990 жыллаакка бирде гөрөй сулуха кайынан булбута. Үккүс үһэ бүлүү дойду уола Миронов Алексей Афанасьевич кини агадыду серите кыргыжан олоқтон турабыта корсунлук серилеспите кини снайпер эте. Ол курду кини сүрбө үс немес эпихерин онна халлаттарын өлөрбүтэ. Эти эппитим курдук бу үс уолаттар тәңге гүрөй болаллар 1990 сыллаакка эбеске 100 гүрөйө болбута. Николай Савич Степанов кини агады улуу серитигер соғуру букка серилеспите. Бу кемме кини пулеметчик эте. Бу көрүхү турахыңа өстөк уңургу бөгөргөн түнүтэ наха күстэ эте. Бу манна кини пулеметнен элбек фашихи өлөрөн Советский Союз гүрөйүн үрдүк атыр түспите. Бу гүрөйдү быхыга аңардас ол немеһи өстөгү өлөрүнен эре болбатак. Туак гүрөйдү быхы кайттак оңуллубута, онны төһө суолталаага ме агыллар. Онон бу үс уолаттар теңинен 1990 сыллаакка кыйыр өдөн 5 сылыгар Советский Союз гүрөйүн үрдүк атын ылбыттара. Михаил Михайлович Строкаловский усалдан өнөр нехелегиттен төрүттәк. Кини Советский Союз ыһыллан калан 1996 жыллаакка Российская Федерация геройы болбута. Кини агадыйды улуу серитигер Польшага нареп өрүскө корсун быһыына оңорон Советский Союз геройыгөр түспүтэ, ол гынан баран Советский сери кемер кайын герой болбатага. Бу корсун быһытыгар кини бәйетин чаһыгар сулу аспыта, элбек немес саллаттарын өлөрөн корсун быһыта, онна кини ити кыргыһыга, аңардас ити кыргыһыга икки төгүл ранни болан баран серилехер позициятын брахпакка сытан серилеспите, бир сукканы быһа серилеспите. Дмитрий Ананьевич Петров татты улуғын боробулугар түрәбіте, оғы саға олбаға аспыта. Кені ағадайды улу серитигар сержант званиялақ серилеспіте, ол күрдік кені соғыру бұқ өріхі торағыңа онтан таққа фашиғы өрін албанат үхіс тепені орденынан нағарадалымды. Онтан Германияға тиреттін ден нәхеліннәқ пұлны ұлағыңа әме әлбәқ фашиғы суғаран албанат 2 степеннәк орденнан наградалмыта. Берлини ылахыңа пулеметный дозоту суок оңорон, онны элбек фашисттері өлөрен албанат бастығы степеннәк орденнан наградалмыта. Онон кини Дмитрий Ананьевич албанат орденын үс толору степеннәк геройы болар. Иван Николаевич Кульбертинов агадыйды улуу серитин активна кыттылаага кини улутчулар снайпер эте. Кини 202 фашихи соғоңорбута, онтон биллибет даннайдарынан 417 фашихи соғоңорбута дейдилер. Кини агадыйды улуу серитигер гүрөйгө түһен баран кайын арас бирсиненен Советский Союз гүрөйө кайын болбатага. Гаврил Дмитриевич Протеякнап чурапчыттан төрүттәк, кини атырбыт артиллерист, кини агадыйды улуу серитигер бу каталанматак корсун быһын оңорбук ки, ол курдук ортоку балахага калан баран онтон ытылан прямой наводканан ден аттылар, ытылан үс тигр танкын умаппыт ки болар. Онна атындалына херилерге, кемнерге хетте немес машинатын бир сөмөлөтү умаппыт ки болар. Ол ең балағына кені бұл сери историятыгар Гаврил Дмитриевич бейті туспос ола қалбыта. Дәләға дағаны кені оборона музейгар Гаврил Дмитриевич корсун бұғыта
пушканан ыта турара, сыркапятка ен пехотный пушканан ыта турара панорамага уруйданан турар. Дмитрий Данилович Олланов усалдан түүләгәр төрәбүтә. Кини төрөкө ме байыннай кехете. Ол хен кини агды дулу серитинне тынчы 909 лака калкын серите кытты бута, онна баштакы боевой орденен ул бута. Онтан агды ду серитин 4 сыллак серитигер сагалныгаттан бүте хегер дылы жибута. Ол канниттен аны Япония серитер сылжибута. Онан бу 3 сери боевой эпихере болар. Дмитрий Данилович үс кыгыл солус орденнах, 2 боевой кыгыл знамен орденнах, онна Монголия боевой орденынан наградаланмыта. Онан кини опцая 6 боевой орденнах.